نرسم انت بعدها على طول. Tuh kuteknya. Karena sekarang pakai baju hijau. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya itu ada acara apa? Yaitu acara di sekolahannya Ruby, karena Ruby hari ini lulus TK. Yeay. Alhamdulillah, saya udah sholat subuh. Tebak ini jam berapa? Lihat nih ya, jam berapa? Tuh lihat nih, jam 4:38. Jadi saya mau rapi-rapi dulu. Saya mau bangun Ruby jam berapa ya? Jam 6. Lihat kan, sekarang masih subuh banget, masih subuh bentet. Jam 4:30 subuh. Jadi Baba Ruby sama Ruby masih leha-leha, masih tidur di kamar. Nah saya itu udah sholat, udah make up, touch up dikit-dikit, tapi karena masih ngantuk ya, jadi kayak gimana gitu. Terus udah pakai kutek, tuh kuteknya. Karena sekarang pakai baju hijau. Ini warna emas, ini warna hijau. Tada tuh. Aduh, pokoknya gitu lah. Udah gitu Ruby belum bisa masuk SD karena umurnya belum cukup gitu. Ini touch up bener gak sih? Ini eyeshadownya, ini eyelinernya hijau karena pakai baju hijau, kuteknya juga hijau gitu. Oke, saya mau nyatok rambut dulu karena wali murid semua diundang gitu teman-teman. Oke, nah nanti nggak tahu deh di dalam boleh foto atau ambil video atau enggak, tapi kayaknya sih nggak boleh, tapi nggak tahu lah, lihat suasana aja. Kalau emang wali murid yang lain pada boleh ambil foto ya ambil foto saya gitu, tapi kalau misalnya enggak kali ya berarti saya ngambil foto, ngambil video gitu. Oke, semoga acaranya lancar karena saya ngajak istrinya abang ipar, terus juga ngajak anaknya karena anaknya kan belum sekolah nih, belum masuk TK juga, jadi biar supaya dia tuh ngeliat gitu acara di sekolahannya Ruby. Oke teman-teman, kita lanjut nanti. Aduh, masih ngantuk ngantuk. Kalau Ruby mau berangkat ya? Sah? بأنك تسمح لنفسك تدخل على موقع وتطبيق روح السعودية. سوي كده سوي كده. ما جت في العيد على هذا الموقع لأنه موسم جديد. sampai yuk yalla Ruby شوية بس وصل بس كده. Ruby udah sampai, yalla udah masuk. Bismillah. شوفي هدية شوفي كده Ruby. الرجال Ruby شوفي شوفي هنا Ruby. Ruby شوفي هنا
مبروك روبي. ميرا تعالي. ميرا سوي كذا. ميرا فين هذا؟ ما في شاطر. وش أغب عوي. سوي كذا. روبي سوي كذا. روبي سوي كذا. بس خلاص ما ينجح كذا روبي. بس كذا بس كذا شوفي. سنيوم. شوفي هنا كذا. ابتسام. روبي biar bagus fotonya. يلا روبي خلاص. خلصتي؟ مبروك 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 طيب. Tapi خلاص lulus ya sekolahnya ya, lulus TK ya. هنا روح هناك شوية. روح هناك كذا. بس hujan. خلاص لا كده روح هنا كده. خلاص هنا يلا شوفوا ما تبغى. يلا هنا بس. يلا سوي صورة. سوي كده. شوف روبي مع شهادة مع شهادة زيدانة. بس خلاص باي. بس هنا زي شدة صح. ابتسام شوية. بس هذا شدد. يلا سوي كذا. طلع سوي كذا. هنا سوي كذا. شاطرة بس خلاص. شعرك شوية حبيبي. يلا هنا. خلاص شوي حبيبتي. هنا حبيبتي. زياد لا شوي udah يلا يرجع بيت. لا روبي خلاص. روبي tuh ini sekolah swasta di Saudi kayak gini teman-teman. Yalla Ruby yalla Ruby Syumuh. Oh, dia ingat sepupunya aja. Ruby yalla ada nih Sadan. Yalla ada Sadan hina. شنبوك تبكي روبي. يلا روبي سوي صورة مع ماما. شكرا نقول شكرا. سوي كذا. ما قلت شكرا. ما قلت شكرا. باي شكرا. باي. يلا 10 ريالات خلاص كلهم 8 عندي 8.
اول شيء ليان عشان ياكل كشري. طيب الباقي بعدين عشان في طبخ. طيب يلا روح بس ليان. انا شهد. شوف روبي وين بتاخذ انا بشهد. يلا ماما اقدر اسوي الان؟ ايوه. وردي وفي كذا شوي. طيب جلست انت بعدها على طول. احنا بعدين نحط لي وردي وازرق. طيب. خلاص في ازرق ما في ازرق؟ ايوه ازرق شويه نقطه ازرق لا مو نقط. شوف روبي تعالي هنا. طيب طيب اهلا هلا روبي عشان ايش؟ خلاص ايوه شوفي شوفي ماما شوفي. بعدين Alhamdulillah teman-teman, saya udah sampai rumah. Alhamdulillah acaranya lancar. Udah pada luntur make up. Panas banget ya Allah, kayaknya 50 derajat sih ini. Apa sih? Cuacanya ya Allah panas banget. Tadi tuh nggak berhenti-berhenti di sekolahannya Ruby tuh kayak apa ya? Kayak nurunin air gitu, kayak kipas angin air gitu, dari tendanya keluar air gitu dah. Udah pokoknya apaan dah itu. Ya, padahal 2 jam doang, dari jam 7 sampai jam 9. Karena acaranya di luar, di host, jadinya rada panas. Jadi walaupun duduk doang, nggak apa ya, tetap aja keluar keringet gitu. Jadi aus gitu bawaannya. Ya begitulah videonya, banyak yang ditutupin sama emo gitu karena guru-guru di sana itu semuanya pada lepas jilbab, lepas abaya gitu. Jadi video sama foto itu mamnu, dilarang keras gitu, kecuali anak-anak doang nggak apa-apa. Dan banyak juga orang tua yang nggak ngizinin anaknya di shoot, itu banyak banget teman-teman gitu ya tuh. Make up udah luntur, udah pokoknya gimana ya, capek banget dah ya Allah. Terus juga kutek juga kudu dibersihin karena kan kita sholat zuhur gitu. Oke gitu. Terima kasih udah nonton. Jadi semoga Ruby jadi anak yang soleha. Semoga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti sama orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi udah nonton. Masalamah.